khana untitled. Evante, okay. Alang ta. Beit Hamikdash tikhalang cái thái Beit Hamikdash Juda Temple Yofi try cái ngay thằng này đó cái sợi to chân khát chân là khát mình lâu ngay khát to thawin cả ringa cái mặt clear tu hay cái voi khát zoom cái voi khát tel về na để voi ini sim mình en sin don này tại to avangin kal zung zung mà Beit Hamikdash chung chang a hian temple enge pawimawhna Beit Hamikdash chỉ sang sang lâu trend sang don tại là hay mình tu nó karon zia lâu ba cả point này à to pa pathum nó bây giờ pathum nó tới tin cả lâu zia cái gì sort bây giờ lâu phát triển này pawimawhna tu nó karon taran chỉ li te ba cả point nên thil chỉ sang sang pawimawhna tam tak ang pakhat na chon tharau zonga lo soi fi don plok tai la tharau zonga pawimawhna chuan kan thra thewanga kan sual te va thoi dam na tur te ku ni wang tha thil khatianga enge in thoina puithiam rong bol na khatiang zong zong asa khona lampang kai noi zong zong kha tharau lama hi chuanin ko tir tai la chu chu pawimawhna chi khatani pawimawh lu tu ka Juda te tharau khovela entina Beit Hamikdash ta se chonin thil sual ti in ngaihdan sual ngaihdan dina siam taila Beit Hamikdash sual thoina va hlan taila ti chonin tong thu chelwa hnu khan thi taila chonin sual nei loin vanram lu hal tur kan nei tina mai ni chu ti khopa pawimawh le chu ti khopa thil ti thei chu ni apani le na chon politics lampang ram chung le ram pona karon thenchanga ram chung lo soi ma sa taila ram chung chon big takin temple pakhat na lampang chungchang chu kan thretam lowa amai ro chu temple pahnih na chungchanga chuanin kan hriat chia chuan kohen masabera kohen ni kha ai malchom thak em em ani an hun lai ngai ta chan tu na chon kohen ni pon kan ha thoi nang vek tho an hun lai chon kohen ni shim kha pakhat na chon anuama za an kaya a chan chu an hun lai an tharau le khovel nun zong zong center Hmun na thok tu te ani lo chu na thok tianga ani si lo ko hen bui thiam ani thata wangin ta chuanin masabera ko hen ni kha mal som na inti theina chi khatan to ni chu khatiang ni chon mi in ko hen te thian nin duwa ko hen te kha din hun tha ko chunga mo veng chunga mo an om na bia lai mo khan ko hen te din hun chu tha sang sak mai ni chu wang chu ko hen ni kha ne lukhong aw me mai ni chon chu ti ro chon politics chazong khatianga thilani mei pela ma khan chazong om lo thei lo wa ko hena po chon din mun insan dot dan chang chang ko hen gadol puithiam lal ni te tin ko hen Beit Hamikdash chunga ro rel tu Beit Hamikdash apo english ka nge eng office nge lo phak khatiang ni theina te kha chang chang omani tin ko hen gadol mo ko hen khatianga din hun pe tu tura hey tuna chon kan che them ten turin likuda te po khatianga likud member ni chonin member ni ringot po khaden henge mathil ti theida tak kha to thine kho politics rim che zingah khatiang khanin ko hen chungchanga po khanin ko hen khatiang din hun lo siam tu tunga moina thil sang sang omang chuan tina me ni min taila ma khanin ma khatita shekel chungchang ko soi nuala ma khatita shekel po azad ingzata thal turnge mo ma khatita shekel kan jan tunna hi shekel chan ve bu kan ni kan shekel chan ve ni te shekel chan ve chawin lei the na rang ne ko hen ten Beit Hamikdash rong bol na ta khan ma khatita shekel tun kuma mi tur chu ti zat man hu chu ni kan te shekel zathum man hu ten khan an ron zuar te don ne kha poisa lu ta khoyanga kal kan jan ko hen te na bok khana lut chine chu wang chonin politics sakha asang me ni ram chunga chu mai baka chuan ram chunga pong ko hen khatianga din mun tha chang thei tur na chida ko hen te din mun tha chan theina tura khan ni ko hen ni lohna awang khan ho sakna siam lo thei lo ko hen ho te ka jon ho sa de vek me ni ko hen pa tak ti lo kha chuanin an ho sa vek mai ni khatianga ho san ni chon thil ti theina sang ni in chuna khana dom lut chota te choni
politics rim chia khan an lut lo thelo ne ko hen gadol ni na thein to khan an beya an ram op tu rom commissioner an emo khatiang ang ne na te khan tlak tum kha anin tum siak thina ni a Khakhamim antia ano Khakhamim antia chu chu englo chia khon tu te ne na te khanin melthria ta te khan anin siam thina anin tlum siak thina khatiang ang re khaden politics khana sa thina ni chu ram chunga politics din huna lo da tharok taila chu wangin ko hen gadol te po kha kan share photo thin thawanga ali nan le chok hial mai thina ni chu ram chunga politics ko hen ni na wanga politics chungchang chu lo ni phote se rampon politics chungchang enge om kan ti de chun rampona politics a hianin Israel ram kha temple panina hunla khanin ama ina inop gai reng lo ni ama in op hun chung chu meratha gadola te po kum engema reilo te chung chu ni tin Bar Kokhva hunla ya kum khat vel khatiang reilo te chung chu kha Israel te thu noi Israel te in op na noya khanin Israel ram khaw mane kia anile Bar Kokhva hunla te khasmana hunla kan tin me thema se khang la khan ang kafu fan chu tilom an chunga sarkar om rengani chutianga chuan khamia a op tu rom lala niemo Greek lala niemo khatiang ho hne na khan chia tam deuh khan petrina khami chia khon tu ni te kha a khan politics a omle bokta tin khamia aramlal op tu aram op tu judai ram op tu Israel lal kan tidom Israel ram op tu lala mo ko hen gadola mo ani lopon chia khon tu khatiang song a khan arampon ami si an pet na turte nen khanin kesher ege inzomnan siam thina khatahan politics asang em bokani tuna soizo vek thamani lawa le khab thamani lawa te chiani lawa kina zoizo in la soizo thin tura ka ngai don ne tin te like kan soi lok tura tan sonen thil pakhat de chu tuna rom kuta temple panina te po rom kuta lo tut sita rom te engwanga Israel ramaron la lut nge kan ni rom tele Israel te indo rupa minron he lak tak thu kan thale ne ma anron lu tran terin mo achan chu Juda te khatinga politics awanga va ko lut khalo man ni Alexander te chu ahoi shimaron lut ngo to pa ti ngai nan thalo Juda ten kohen gadol tunge shimona tzadik kha watsuga ani lo fin fakar ve box Alexander ma va bok khu ve ru pani kha khati ang deuh tho khan rom ho te chu politics of vain kan ko lu tan in do na tel mi lo rom ho te ron luin khati hun lai in do na tel chu Juda te in kar chawani tuna ka soilai hi temple chian na merata gadola rom ho ten Jerusalem ron lak ma lam pangkha ni lo ni o BC somru lai te yumi to kha ani ka soilai te tu da chuan kan kal jarang tang nuna social life chuan Beit Hamikdash pawimawhna nei chu Beit Hamikdash Hmun kha merkaz Jerusalem khochunga omanita Jerusalem khom to ponelo Israel ram chau ponelo ram pui khovel ram pum pui Juda te ho ron kal khom na ron fon khom na ni khata khanin inkima gemozol nei na thukan de yetia lo puang du tan temple 12 a chung 12 theranilo heta a ko 12 tuna kotel kan ti live vel te so mo song te so manlaya an bazar ni khatiang live vel te son thu puang in khati khana khatiang thu puang rang te khanom thin ni zol nei der kan tiang chi kha tin sum dona na thae mem boka tin chu mai baka Beit Hamikdash pawimawhna kan soita Beit Hamikdash chuanin khatianga ava tlatlum theite tene na kesher in lai chin na nei siam kha kha cha na china kan soya khan politics lampa khanin adik zong ma ome amero chu tu na chunin khotlang in rel bol na zong entinan hetilaya khoshande Tiberia khwa mo kiretar ba khwa Juda hawin pol siam don ta se khami te ne khan inzom na eng motakin Beit Hamikdash ne khan ni phot tho zel khang lai chuti khopa Beit Hamikdash Juda te nuna anen kim nuna anti sa le tharau nuna engkim inzom ani chuti khopa poimo chu alo tu cheta ani tuna kan hun man ang chi hen in
chumi kan soi zau zel ma chuan temple engzang nge om to tia hianin zona kanin sele patanga mishkan kan ria chu thaler biak buk khane thaler biak buk kan ti khan thaler rama mosia le Israel faten thaleran omlaya mishkan an siam ngot khane kha mishkan kha joshua khan ran chun zoma gilgala te khoi hmun nge shiloa te khateng khanin anzar chun zom zel ne khan ahun lai khanin Beit Hamikdash ang chia thawania Beit Hamikdash na adang lamna om chun chu pakhat na chon a sakdan kal mangani achunga rong bol dan le rong bol na thil antia mo tharau o henten rong bol thina chu ain ang chi chini ain an lo le na pakhat chu Juda mishkan le mikdash in danglam na chu tun chabat pohang kan soinol mishkan a chuan lal anom kherangai lo wani lal om lo pon mishkan om theini chu tiangin Beit Hamikdash po asatu tur diktak chu lal an di ngai ni tain zona ron om le thei kan rilrual zona ron om le thei tur chu ani le Beit Hamikdash pani na kha nachina khan in soi khan ezale ne khemia te hun layan sakane ti khan tamas asatu abul chat tu tak tak chu Zerubbabel mi Beit Davida chung ko mi Zerubbabel le Yehoshua ben Yehotzadak kohen gadol hun laya khami te khani ahun lai ka ti khami te kha abul chan tu dik tak te chune he mi te na an sak chan te lai olei bavel kum koreshana Juda te hole theitura atia hole ma saber te zingah mi khania chuti hun a chonin Ezra le ne khemi te kha ti ka te afars alia khan an telve lo ni Ezra ne khemi te telma de khanin Juda ten temple o engti athok ang dewin mo a khet lawin an lo support ani chu Beit Hamikdash pani na khani mase khata khana satu te khala lan ni silo etrainin Zerubbabel mi Beit David ni mase Davida chung ko mi ni mase ama khan lal ni na nei chong lai ne zaczęli kasi urte Zerubbabel kha lal ni chung lo ni ahun lai khan lal siam don ta se chuna ma khan lal tur ni mai thei mase lal ani theilo na liampu yo me chan chu Persia ram lal nuaya mi poimo ve mei chawan ni ta ni o am kidim an te ibrechon thang ve mei chau khan ni ta chuwang chuan an hadelain aksna zona om kha Beit Hamikdash sak theina tu chon lal a omangai ka ti kha lal a om lo chon a sak theilo ani ase lal a oma lalina sak chuan enge ni takang lal kha mashia kani gai boktani khatela khalin thil murka fante thil buai thak de omani chu mishkan ne na danglam na pui ber pakhatani mishkan chu thaler bek buk pon ina sak siam khan ya chu lal Israel ten lal nei lo ba se an sa thei thawani se Beit Hamikdash sakna tur chuan lal Davida pon pathian in sakacha kani kha achan chu ngati lal Davidan sakacha kan ti chuan lal Davidan chuan sa thei tun munani to Israel te zong ina alal na kha an pom to ani atinge Shaula na saklo kan ti chon Shaula chu alal na zong kha Israel te nan pom lo hun lai pon lal Davida kha lal phier tu ang kha ni tan chu wang chuan a sa tur kha nei fit tok lo ani chu wang chuan Beit Hamikdash pakhat na chu chiang sa lalina sa lal Shlomo Hamelech ina sa a pahnina po lal thupek na hnuai sakani wang chawin sak theini ta ni entenan kore shakhan Beit Hamikdash kha in sa theye ti in thupek na phalna pelo se chonin hala kha dana phalani lo ni chu lo ni tar hale lok tela aza thrim chungchang thuan ani ta tu na kan zona temple zang om to ti enin aza thrim chungchang thu a chuanin a tam to ni Beit Mishkan kha kan siar don chonin thalera Moshe hunlain Mishkan Yehoshua hunlain Mishkan Yehoshua thi hnuwa shilo hmuna te po Mishkan ala omle a bang lung a chung puan area as sak te po ni khatiang zong kan siar chho chon tam ta kom ni tin Beit Hamikdash pakhat na chuan pakhatina ding tang ani Shlomo sakha ato ba chiat na thleng khan ani mase Beit Hamikdash pani na chungchang thua hian kan ti chuanin nachina kan soi olei bavel ho inan sak te kha anua Ezra le Nehemia ho inan sathalia anua khashmonai anelo khami kha ding zela kal zela Greek ho tenan ro phnu po khanin
anron man trak lo le man trak lo in ti chetani chumin nuwa khashmonai hoin anron sa chole a atiran sakte chon ang khoi thakam an fei le ngun nam vel te khan menora hei khanuka kan lo man na thana kha atira kan rilu chon menora ro pui de kon var batti chitna rangka chaka siam kan rilu omme thema se sipai ho ral thom mangan sakani kha an siamani kha khami khata tempula thil mak thlenga kha khatia phua chop dek taka khashmodai hoina anron sak thar le khan ta khami khan an sa thata a tichuan khanuka kanon man na chan pui vera kha khanukat ha mishkan tinita khanukat Beit Hamikdash tinia chu Khashmonai Temple alo ni le ta engzat na ge kalon sir to lawa chumi nuwa chuanin anuwa khanin heroda la lai khan in chun zama heroda khan Beit Hamikdash hi a thing to me mo 119 to chat chu wang chuanin ke Hordusa heroda Jerusalem sa thatu khopui siamoi tu hianin kasumle paipuna tina chu wangchang ka sadona ni atita ti chuanin sata tu na kan mitha kan mo Beit Hamikdash panhina kan tia kan mitha lo lang hal achan chu YouTube ate Google ate milembu ate kan en photo thin kha acham chuan kha Hordusa temple khani ti kha kan shemei dona ni chu alo ni ta kha top thlen khana dinga chu edi somsarina khan atu chetani romho kuta tu cheta chumi atluk chian nuwa chon sak tumna om to em khata tang khanin no darin an omat tun thlang hian kan ho tun ma kum somsaria German ten Israel ten ti du da ta ka wangin Israel bagan hot sota kan zuk khen le no chonin alaya sonin Arab temple kan dami Arab ho biak in rangka chaka chung mumpel pulan siam lo ding ta lu mai ni ti kha kan muwa ma se khamin kar kha kan ngai to chin to ayam khamin kar hanen voi in zaga temple lo umle to masabera namdang hoten temple siam nan hang ve tho kan soi chau tura ni chu Beit Hamikdash pakhana le panhina chungchang kan soya na chinkhanin Beit Hamikdash pakhana Shlomo Hamikdash Shlomo kan te Solomona temple chu BC zariat somthum panhe tanga zali somni panhi thlang khanin kum zali som chunga lo ding ta khati hun lai khalalte hun ani in Bible kan sira chuan lalte hun chungchang thi jena lai borver khani khabak mekorota source wak mutur kan nei lo ani history han sui ken park le khatia kil kel han ang sui park an to lawa tin Beit Hamikdash panhina chungchang Beit Hamikdash panhina chu BC zathum sumwa pakhat atanga edi somsari thlengkha Zerubbabel le Yehoshua ben Yehochadak te hun la atanga anu saktan kha anta chumlo chatlo deu tho in de chumlo chatlo deu tho kan ti lo thelo chan chu kan thathawanga rikho te kan ti du da na wangin changai lok te khatien kha omani chuta chuan Beit Hamikdash panhina kha chu kumzali somni lai adam ta ti chuan anile Beit Hamikdash pathumna chungchang thu hi kan ngaihdan chuan tun lai khovel chuan Beit Hamikdash pathumna chu khabat ho inan sadon kan ti mai thei bo khabat kan hrianga Israel ma mi te chokan so black hat chi khatan nia anih hei mesia zun ngai kan ti dam ni ka ti ang chi mashiak kan ti anzaya khatiang khan ni kha ho saktur ha kan da amo kha ho kha kan rilru alo lang tel ve Beit Hamikdash pathum na tia kan rilru kan soicha ka khami te kan rilru alo lang na ni chuan zalona khon kha diklo ni Beit Hamikdash pathum na hi mishing te kuta saktura ni ya pathian in vana trainer ron tlak tir lo don lo chan chu ron tlak tu lo chona leya thlen khanin khir ke le hal ro mai don ni khurban kan changle mai don chu wangchon mishing te kuta ani ke chon ka soi thiam ve vak don lo wa temple pathum na sakna chungchang tur vel hi heta kan zirtir tu shaban ya kan shior na vera kan zirtir tu te hi chona soi thiam khop ma tuna kan thil ti reng hi Beit Hamikdash sakna tura kan thil ti ni ti hi Shmuel an shabat di pon an soi de mier kan tuma engem chen chu kan soi thei ve ma ya
nakina khatiang khak program ang zoing kalpuin siur te kan la siam kan tumanga temple pathumna hi anam na che kan soita khan number zonga pathumna ni lo ne mingani temple pakhatna po number zonga number ni lo omje chu sakhatna sakni nan lampang ni lawin ming ve mai ni ani na po chu tiangin a chan chu temple pani na hun chu apan mi chi sang sang in temple pani na kan sa thani tuna hian temple pathumna saktum ni lowin temple saktumin tuna sonin in horkhomin enkim permit nei felvek taila vasataila temple pathumna ni don lo ni pathumna chu engtia saktuna kan ti ha lal khowa mashia khowa saktura ni ase tuna son temple so vatung ding ve ringot taila il thenia kan sakum lum chuan ko henten rongbol na ron chang lenga chumi ni chuan temple panina tundin le tharle na khasmona hawin an ron tung ding le herodain a vochiata asathale khatiang mai chau khan don ani chuwang temple pathumna la ni mai don ani amai ro chu temple pathumna sak theina tor chuan din theina tor chuan mishing te pok tuna juda ho te pok hi kan kaya ni chumi theina tor chuan thil chi sang sang tiangai amar chu tuna kan program kan subject ani lawa temple panina chian nu khan saktum le na om toem ti chungchanga chuan meret Bar Kokhva kan shet Bar Kokhva howa helna an ti lai an sualai kha khati hunla kha romlal adrianos a lalai ania atira chon juda te chunga atha thin khop maya ani pokhanin hi temple khat edi somsaria chiat chuan hei edi za somthum pani na vele cha nu kum somruk na vela ani hi Bar Kokhva helna chu hemiti hunlai rabia kiwa te chungchang she photo thin lo ran na vel khan ta chuta chuan juda te thin lunga khanin an langai thawlom ma se mikhat phak thiamanom to vak lo ani chan chuan nu kum somruka chuan thang thar ho te vekan ron puiting to dona ta chuan ngen an ril ru om ti chuan rom ho te rom sipai te khatiang te khan ril ru om to dona ni temple te khachu aning hun lai khachon atlu channel nu khachon velo mu thei mai thei ma se tundin le tumna po tundin le yang ti te chu an beisei ve tho juda thinlunga chong kha chu beisei vek turani ta ma se tundin le thei chi ani em ti na ril ru tak tak han mang thei turan juda te din hun khati hun lai chona chem ema bunlaya arapho Israeli na rapho an opolom antia arapho te din mun te ngai te chan tekin chin ron juda te din mun chiat chu kati hun lai khanin ege sala si an konvak wakat sia turan nei lo chu an sia te kha antina me me tu na henin phone ka lo ne ya he phone hi kan nei wangin juda kan i bok wangin he mi chi hi ka choi turan engkim ka bungrua ate berthang khan chia ka choi ve kan juda kan i wang shim khan gatena is rom hotena juda den diriam na ko hang khateng khan tin chu bang chon juda ta khan nun kha hara em ni chu ta chon engin nge khami chia man pe theilo te khan ti chon sala an na thina ni sala shal turte chhor turte khateng khan an atira chon chung ko ba beran la nuwa an fa te khateng khan an lak sak de thina ni atopa an pek theilo vek phei chon an bungrua zong an ram nei te kha rom lal sumatan ho ro atan khanin alut ta thina ni khateng khanin anti du da em mani sto chonin Bar Kokhva khanin rom sipai hote hlofa te tangin an silai ten an cher saka an ngun nam te an thalte rom hote chu ral thuam lampang tu tui em mani tar Israel te khan lo fing ve bok juda fin na an lo mang te to ni khati hun lai khanin rom hote du firan ni tin sia an ngun nam hi fit khat le chan ve se ni anga an order chon fit khat le achan ve lo de usata sein ian cher sakte ante an chera atopa endik turon khala hi chu kan du lo te an hnol ta thine an hnol kha athir khalak sak lo khan an hnol ang khan juda de kutan da kha Bar Kokhva le asipai hote khanin khatia ang turti an hriat khan nakina hilna kan na sual dona chuwang chuan kan
heti hen cher zo la ti khana an cher sual loi thinen ti khanin juda te khanin an lo in theng muk ve shat shat ta ti chuanin edi za som thum pani chobor la khan helna an ron sual chok tan tani khata helna an sual chok khanin atira chuan Israel ram chunga rom hoten an chok vek mai ni khata an chok khanin Jerusalem atangpon hetila hianin bar okay cái mà chơi cái một thầy thì nên chỉ là bên trên đó cái cái một phong phong vậy đó chơi này không sao bên trên là ula chuẩn chuẩn Bar Kokhva hết là Bar Kokhva chúng ta hi temple pani nó chia ta khan Josephus kan ti a chanchi po soi kai cha ko me ma se kan soi de se do Josephus te Khakhamim te an soi ang an lo zi ang kha Bar Kokhva hun nai mi hi zia kel pakhat a vak lo ni historian te archaeologist ho te na anu an sui asul nun sui le na khatiang khanin eng mo thil themam hang thil an sul nu them mang te khanin mu chuan zo khan ta chu trang chuan eng mo chen kan tha theini am tak ni ma se tam tak kan thado ni chuwang chuan Bar Kokhva chung zinga ngaihdan inan lohna historian te ho zinga ngaihdan inan lohna tungai beng chen hi aron ti hi mo te kha beng chen to lo thil poimo kan sia ngaihdan inan lohna pakhat om chu historian te ho zinga Bar Kokhva hian Jerusalem la ti le adal lo ti chung changa ni mitam zo ngaihdan chon ala a chuwang chuanin alange ya Jerusalem po hun engamo ti chun chena oma ti te tin Beit Hamikdash po adin le ni ti hiala ani a chan chu a poisa thir vela hianin a poisa thir ma sabera po melech lal chu in ti em lo ma sen nasi in ti ni chu ti anga nasi in dia in chal thei tur chu chu ti anga nasi dia in chal thei tu tur ang chu lal din hunang thawan yan hun lai ngai tu chuan chu wang chuan a hun khopui ang te kha khati hun la chon Jerusalem ani ngai se temple om na Hmun a cheshi ma se temple tia kan ril ro om hianin ro pui do atira siam khra ngai lo boni mo arong bol na kha poi mo arong bol theina tur tong tonga din le ni chuan kha thil pakhata an ngai thil pakhata om chu mel ma te ne na chin chen na chi khata ni bok ani hei kan khopui ge ya kan pui thiam ten rongam bol le ni ti kha symbol chi khata ni chu wang chuan a binian ro pui do lo la sak lo lampang ai khanin Bar Kokhva hena mang reng lo em ti a hianin a man kharin om viau zo kani chu lo sa ni ta se khata lo sa mo lo din ni ta se sa ti chonin ro pui do ko me the lo din lo tung ding le lo ni ta se ani chon kha temple pathumna chi kan soi temple pathumna ma she khawa sak din tur khani thengem tin chu ti rol jong she le tur chu Rabbi Akiva in khati hun na khan eng wa nge Bar Kokhva kha ma she kan ye ti hian lo soi thina chan kan ti chon tu na ka soi lai che temple alo din awang khan ne na ron la boxi mel ma te milembe sarkaran chuak boxia temple din hial boxia ama lal din huna nasi din huna inda boxia wang khan Rabbi Akiva ngaihdan kha an thilton le an hun za zir khanin dem omani veu lo ani achan chu masiak din mun ang che turan lo soi lok dan khan ni ve thrat tho mai ni chu wang chuan Bar Kokhva khan lo din ta se temple pathum chu din to ni rengem nge na che kan soya temple panina tundin thatle na chau khan ti kha chu ani ye tin kan soi theilo na chungin se sira lo da photanga chuta chuanin romlal pakhat Constantina ron ding chok vele ta nu de ya to hei di zathum som thum de ni to hei rom sarkar ming anga om to lo na di meila chuta chan Byzantine sarkar an to ni Constantinos
tin ivrichong ko nia Constantine hun la hian kum edi zathum somthum na hian aram lal ram sakhwa vonatan the truth Christian sakhwa kharon din tani hetila ya hian hepa hianin amar thachang ron dol tu tur Julian-a ule pate atha sak mai ne chan chu cha sak na chan po an inti Christian thelo Christian in pedu lo wang khan chu wang chun a fa pa khalak saka ti chona engkol sei diana anua atha chang dol tu alalna ron lualan kan da ron chunjom tu hial hial ron chang don ta ni atete tangin Julian-a si atete tangin Christian sa kwa zirtirna manga ron sei dian ni ma se aril ruwa yan anu le pate thi na chu Christian ho wanga ni ti kha aril ruwa athin lunga khana lian me ma chu wang chuan ti luina ani wang le lalte thupe ka ni wang khan Christian skula kalen Christian college kalen en kim fin na zong po kha Christian zirtirna hoya khan kal chhovek mai ni hianin aril ru takin Christian na ho me matin ani na ta jon Juda te po hotel thawani achan chu Christian lo chhuana chu Juda te ni achan chu Christian te ho tu pa an pu a chu Juda ni ti khatyang zong te a chu chawkhan Juda po kha hotel thawani tin khovela Juda te Christian khovel lo len chho thur na an hun lai ne ka sai an hun laia Christian khovel lo len chho thur chan ati engwang e niang ati tia chu ne no khanin Juda-a Temple atluk chet wang ani ti khanin tia khati han amma le ma ril ru a seiden chola khanin lalani ma khan khatiang reng khan ril ru siam thrin ani chuta chuan ama on lam taka sa khona lam on lam pa taka chuan Juda sa po on chong lo Christian sa po on chong lo Hellenism kanti pagan sa khwa milem biak na kha ala on ani chu ama ril ru ka po angai lal kani hun tik tika chuan Christian sa khwa nei kalalram sa khwa an lo man to atang he ka kan selanga Hellenism sa khwa nei kala lut liang ti khanin ama lema po khanin thutluk na in sim ve ro thrin ani ti chuan Julian chu kum zathum somruk pakhana romlal mo Helen engekha Byzantine lal aron chuang kai tani hetial alvele hen Hellenism sa khona chu aram sa khwarin atana lakir le halani atira relu lo insiam that ang song khanin thokam ka thiam lo atira relu lo puwa chalok ang tak khan laldin hunaron ni phata khanin Hellenism sa khona kha aram sa khona rin pui tur tang khan a mangle alakir le tani ti chuan kum zakwa zathum somruk panina he alala atanga akum le lok ne kum zathum somruk panina July ni som pakwa Antiochia tunai chuan Turkey rama oma Antiochia muna Juda te to hemi tum hian Persia ram do turin Persia ram kalkonga khanin Antiochia achol lailok lai khan Juda te ko khoma ta khan Hmun ni hetilai hianin engatinge Antiochia rama hen Juda ten omde kan ti chon hmaa khan mo mere tha gadol kan ti temple panni na chiat na edi somsarina khanin Juda te mitam tak rampona hnawhdarh an ni ma se khata khanin Juda tam tak atlom tu hote ain pe du hote chu Israel ram chunga khati hunla chan Israel ram ani lowa Juda ram chunga khanin rom hote khan chiatam tak choi tirin an om tir thawani ma se nachina kan soi tak edi za somthum panni na chhovela khanin Bar Kokhva helna aron Bar Kokhva in helna ron suale chia nuwa rom thinrim rom lal an Adrianos thinrim tak khachonin Israel ram kharit phutwek man Israel ram thingtlang khote ka hal che veka khopui om ho beitar te Jerusalem te kha arit phutweka chan chu an hriat rengna hei kan khuani kan ram hluiani ti an hriat rengna thil chin chena engma om tolo na turin tin Israel ram po Palestina tin a hminga thak saka ama Judairam ni thina kha Palestina tin a thak saka ni tin Jerusalem khopui po
milem biak na Jupiter khopui tin Ilia Capitolina tin sabukani chutiang chuan asa chu mai chu du tok lovin Israel rama Judate Israel ram chungen Judate om thiang lo top mai ne no chuang vek mai ne chu wang chuanin Bar Kokhva helna Judate torna kha Judate torna to chong khovela arab thak beranga aturu beranga na sab berang ti ni chuta chuan Israel ramami Judaten hu le an thata an ruang te am phum lowa grape pal hung nan te dan siam ne na kha chu an no se bifne at smonia til sure khat dai dangania chu bang chunin na sei vek kan tumawa chumin nu te a chuan chu Julian-a aron lal nu a chunin Judate kha rampona an om vek to kati kha khata hanin rampona Judate kha heti hun lai ram chung mun then khata chunin an omle trek to chum om thawani Israel ram chunga po entenam Tiberia muna te po Judaten om to ti shetani sta chunin Antiochia muna khan Judate kha akwa berona ni an pian narama kirle theitur le an temple hluite chu din tharle turle an pute dan anga ni chu tora dan anga nung a ro in der bol chole turin thupek na ka antidonge isur phalna petani an lom em hetila hianin maktak mai na china ka soya khan Julian-a chon Judate huwa ti ka soitel sia kan ti mai the mase nia hetilaya athil ti pohi tektik chikhat thawani achan chu apate ho apazon kan da be apa shonte khatiang ho zongjong te na Christian na manga anlo anlo enkol len chona kha a ho em khamin ne len na tur khanin Israel te kha ti thata doni a mangai wang ni lovin Christian te diriam na tur Christian te laka phubalak le theina turin Judate lama khan lamtrak angin in siamani so chuan kan kirle lokang atla ya voi khatle ta khan so da chuanin ka soitong khanin Christian te diriam nan le ne chiana turin Judate Temple kha saknge ya du ta Judate Temple saknge ya du na chan pakhat le chu engwai chu Christian ne theina turani kan ti na chan to chuan an soidan le an lorin danin Christian te choni isu kha athi ma khanin temple hi achetu cheturani ti alo puan lok awang khan Judaten isu chunga an thinarima chuwang chuanin athuam pomlo angein an temple chiani ti kha an changchoi kha khan thurin ani chuti angre chon ama pokhan zirtir na khalo dong song to thina chuwang chu thilti theidin huna din le masakbara khan athilti du masakbar chu Judate Temple sak that le sakha chak emani asak that le theya atun din le thei chon Christian sarkar Christian sa khona khan nia in ngai ani chu ani ta hetilaya thil tu mai Judate Temple pathina tlut seta tun din le na lampang khan ni lo ni temple pathum na sakatumani e pai na tum chu rega temple pathumna sak chu ambulan lo tan ta ni edi tuna kan kum chia lai ang kum zathum somruk pathina zathum somruk pathumna chobor vela khanin anhan satran le ta atira an sakta chuan an ambul tan na chuanin so mi har ha bai kan ti temple Hmun so achung an rit phut veka Judaten an rit khok veka an rit phut veka ni enge kha heyan ni mi phalan ni mi ti zona te point ne me thima se tuna an temple saktum le Judate Temple tlutseta edi somsarina tlutseta inkara han temple pakhat lian pui mai achanchin soidonela soi thil hunrei takan soi thitur chumi temple chu omani chu temple chu tu temple nga kan di chon Adriano sa temple tu tonga ka shet chumi
itna inimo nang mapon me the Juda te temple ani lowa khamia drom hoten Juda te anon kirliang ti lawa wang khan Juda te temple omna Hmun Beit Hamikdash Hmun khanin Adrenos khanin Jerusalem po aming choi tir me khopa ropuya sak Mikdash Jupiter ante Jupiter temple salu main chu ding reng me kha Juda te khan anti cheveni anti chia chu an read khoka a hriat reng na om to lo na tur an read khoka ni chuta chonin safek pakhat ka soi lo ka mi khokrim tam tak hetiang lam chui tu tam takan chui dana Josephus na china chanchin kan soita Josephus ale Khakhamim tena gamara te temple chungchang alen zong te amezormen an lo soya na hian tuna kan mu mit kham harabait so ain mil lo ro puisi so so meter zanga la ya lian ani chuwang chuan asomi aya alet mo alet thokate so nan lo soya ni Khakhamim te han chu tini chuan so temple kotel kan ti te so Adrianosa temple sak bangvel khalo ni mai me ngem ti kha tuna hen chui ruk me kani engpo chuni se khami Adrianosa sul nu temple an sakna chung tur vela khanin Juda te khan an rit phut phot ani chumi nu a chonin an sa chhota even hapina anti asira kil angte te asira lungtang kai te kila lungtang kai an ham phum me ni chu kum zathum somruk pathumna mei ni som pareta ania hemini hi lakba omer chi ani lakba omer ne na tingi an me belle khergan ti chon lakba omer kha Bar Kokhva hunna laya an ne lawna ni khani an ne lawna khateng an ni khania chu chunga tinge chuitu te tam takin tun khenga hian Rabbi Shimon Bar Yochaya thi ram noya me puichema englo turania ti tenita Rabbi Shimon Bar Yochaya thi kha ngati kan lim ani le achida ka soizoya khain tempo Bar Kokhva hunlai a hilna rom hoten an ne tak ni chinchian an ni kha ne ngati kan lim lo thil in millo om tlatani chuwang chuan hetilaya hianin mitam taten Rabbi ro puitena an shia druk bok pakhat chu lakba omer kan hlim na than chin hi temple hey Julianos hunlaya tuna chanchin kan soilai meka temple pathumna din le theina tura sira kil ka sei sualse akila lungtang kai mo abanril kan phun na ni khani wangani lakba omer ni khani chu chang Juda te zong so khan hlima an hlim me baga an hlimu chu kani an hlimu chu kan ti chon an hlim u chuak na khan an lim uchuak na khan engen ti kan ti chon an che level a Christian te khan ti du da bokani an ti du da dan chu an biakin ten hal saka chu Israel ram big chu alo ni tang se tin rampona te po Christian te kha an diria mani hey in Mashiach chu alo kal don do ni ang ini so khalo dik lo zo kan yang ti khanin diriam dan chi sang khan an diria mani a chan chu an lo tran hun khat tunai kan hun nen hen ai mit ai na anglo ne kan mit tha do pon kan ai kan sa thiam vak lo the masa an hun la ya chon Christian ta tran pui ber chu temple chia khan ko ka hey temple chia so en teu i so thui ngai tha lo wanga chen ni sa Juda te ho khan an te an diriam thine khami phubalak le je nan ta khan hey en teu aban kan phun to hi ti khanin an kablet ve ni kha Juda ten le Christian te inkar khan inti boina ne kha oma ti zo wat ka du sia ti chuan kumtina Juda te hnawhdarh le ku muntina Juda hnawhdarh te lawmna in an khat rampona Juda te tan text an hnol hemi chungchang hi kan soizau le lok Adrianos na china Bar Kokhva helna wanga Juda te laka diriam na khan lal romlal te na an Juda te ti hnol so tu kha an taksa mai pon an thisen an fa te an tu te an chun zel ta tur
an kharau thang thanga diriam na an nei thina tur khan Juda ni chon text choi anga eng text mo na china kan soi kha rom hoten helna a Bar Kokhva hoten helna anti ma khan rom laka until neya am bungrole an ram nei vela te text an choi thina ni ma se tun tuma chuan Adrianos una chong khang ho zong zong an choi mai ba khan Juda ni wang text khala om le bokani chu mai ba ka chuan kha makhachita shekel chan ve thokhom po kha an la chun zom tira ni ba se khoya ngen pe khomang rom lal ne nan pe khomani chu chuan rom lal chong khoya nge pe amban kan ti chuan ta Mikdash Jupiter Juda te Jerusalem a Juda te temple Hmuna rom milembianas temple atan te khana an thona ani lo le he ta Italy rama an Jupiter temple an cha khai le novel to tan te khan Juda te chia reng reng khan khon thrin ale la ba hei milem biakna kan telve theina ni em ti te po zona chang chang makhlo ke tom thei thina ni chuwang chon Juda tam tak te chon hetinga makhachita shekel min tholui te ra hei milem biak min biak lui tina ni ti wangin meret hat fuchot an tia rampona helna te po thleng vele thawani tin tuda chuan Julian-a saron lala Juda ten temple sakaron phalta ka chuanin khatiang text Juda ni wang text chang chang te kha no la lo ni ta chu wang chuan rampona Juda te pokha nuaman ti em mani an lom em mani tin Tiberia khoa Juda te an lom zual achan chu hetila hian kohen ho te kal khom na sa an hun laya heta achim lampang ron chuk thangam to silowa rom sipai ho te hmun puit om khep khup me ma se heta marlama nom khom thina ni khati hun lai hei talmud te ram po talmud chang chang ma se khat Jerusalem te po Jerusalem zia ni lowa Tiberia zia ni khati hanin manai Khakhamim khopu ni thina ni khata khanin khati hun lai Tiberia khwa Juda te om khan lom zual na se ma an lom zual na po chon kohen ten lom zual ani achan chu he kan ti chon china kan soi chok tak zong zong kohen ni chu mal som na ni reng kot me lukhong thal to ko om kan ti zong zong kha kohen te ta na van ni harun kire do ni ti an shiat lian mu lo ko wang khan kohen te khachen korwar de wat khan lo halok to thini ni an hun lai khan Juda te chon thom na thim lampang rampon hnawhdarh temple tello Juda nun ti khadin thom na thim lampang an ha thida ni chuta chuan kohen te khachen thom na war ron hatran le to ni ne ya chan chu an lo thiang rim le sur to chodin Beit Hamikdash sak le sak vele po khanin nang chu rong bol ma sak ro ti kha ti nge in no lu thei me kha arinom to chu wang chodin kohen te khan lo in po ma sa tran le to ni chuta Hmun tina shofar ten hmaa an thenom Christian te anti boy an bigin ten hal saka Israel ma Juda te zingah da na om ve no hemi chung cha hian soi zau le lok tara ro ale pe khang te soi do nem ka hem apele to Khakhamim te zingah ngaihdan in an lohna a thenin gentle milem bi in asang mo antia a thenin temple panina po koresha persia lal milem bi thawina lom sa anti ve bok hetila hen achina kan soi to kha temple pa ni na chung changa chuanin lal in asa tian soi tara temple reng chu lal in asatur kan ti khal lal thupek na alo bera lalina ama stromo ang maron sani lopon lal thupek na le lal thu nei na manga satur ani ti khachu chiang ta achan chu lal lo chuan khatianga temple ro pui sa thei tur chuan mi te tir thei don lowa sumle pai po tho thei don lowa chu wang chuan lal ni kha poi mo ne ti lui na mangten lal solomon apon ti lui na mang pon kampute mena she tha te po ti lui na mangina chor lu lom khati anga lal thu nei na kha chilek khangai ni temple sak thina tur chuan aro puya chu wang chuan temple panina chuan temple pakhana chiat khan temple panina din le anianga chu masia khawa sakan yang ti voi khan ma soi omai lo ni ma se an thre rang tho chu lalina sa thei ti ne chu wang chuan koresha mo kha khana ron sa khami thu nei na hnuaya khanin Juda tin ron din chhole thei ta ni tin temple panina khan
Koresha te sorkar wa an lal ram Persia pot lut chele to anua pokanin Juda te zingah in hir ngau na om hei a source diktak chu Juda te in hir ngau boina thin hi choe in soma lo ni le si lo wa som tu makhati lampang vel mai me ani lo a diktak chu Mashiach kan du wanga ni achan chu temple panina om to lal an la nei lo ni lal dikan la nei lo ni lalan om chin temple panina khan lalan om chin chu ko hen ten ne chin ma se lal davida tha an ni nga ni juda nam zinga mi mai ba khan nge kha lal davida tha chung ko mi ni nga ni chuta chuanin khang ni thei box si lo chuta ko hen ten ron nan di khashmonai ten ron ni te khan helna dodal na kha omrenga ni Juda te zinga an dodal na pui ber chu Mashiach lal ram in ti zel ti ni chuta khashmonai lal ramaron trutsia Heroda lal ramaron ding chawele Heroda chu tu gan ti Juda ni ma se Juda pa po chod in giur chop mai me ni chu wang chuanin Mashiach lal ram in ti la ti khanin ama po dodal na ron omle zel kha Juda te inkara in hir ngau na ron omna bul ber chok chu ni chuta chuan temple pathum panhina te ron tu cheleta a pathum na sakle na tur chung changa henin Khakhamim ten soyan lo ni tani chu an soya chu enge kan ti chuan temple pathum na chu Mashiach khawat din aniang Mashiach hamelek lal Mashiach khawat din aniang ti khani ta chutiang thu Khakhamim ten gzera an lo siam to an lo soi to wang chuan tuna hianin Julian-a Temple sak thei din hmuna oma hianin zo na liam puiron om theita chu ani le tuna hianin sak ani chuan Khakhamim tena thu tlu na lo siam to achan chu Khakhamim te an ro puiania khati hun la Khakhamim san jin raf kan ti ang chi chu tsadik gozer ha Hashem me kai mantini tsadikin thu ti tua pathian ron ti puitin sak thin ti ni tani chuti ani chuan han ngai to te tu da hianin temple pathum na sakna tura banam phun to banam phun ta banam phun to ta ka chon tunge phun tu kan ti chon lal thut pek na hnuai am phun chulal chu tunge kan ti chon Julian-a su eng lal nge kan ti chon rom lal Byzantine lal eng sa khwange pagan sa khwa Hellenism sa khwa ani chuan han chui han tin zon chhota la tuna kan nga Mashiach temple pathum na satu hi Mashiach milem bibi lalmon yang ti kha zona kha lian ta mani chu wang chon Khakhamim te zinga dodal na sa ma se Khakhamim te chen khatte ngaihdan a chon chuna cha kan se khan temple panina po Persia lal thu nei na hnuaya sak thawan ya chu wang chuanin athian lo na bik om chuang lo ve chu wang chuan ko hen te kan puithiam te na an rong bole the tur Beit Hamikdash suna chance kan nei hi sakle thena chance kan nei hi bo chelovin tu apo ni ro se asum ron tho tu ma thu ron tho tu chu tu po ni ro se chu wang chon sange nge uti khan an tia khami ngaihdan Khakhamim te zinga om ve box ya tin khati ang temple sakna tur din mun lo do dal zonga chet khachu lal thu pek na do dal zonga chet ania lalunga ya chon helpol ni hel ni na khan mei don ta chu wang chuan kha anti ringam da talawa sakina om ta ni an sak tana hen ngaihdan chini ingam an lo na om le ta ngaihdan chini nan lo na ka te chuan Khakhamim te zinga ni lovin historian te hianin an sak bulton na le amo an sa zo vek to an lua dona tinita kan professor pakhat ina tunge tu bernge ka shat siang to lo chu ba min ka soi long tel lo konga chumina asoida chon temple pathum na khan din vek to lal solomo na temple amo Heroda temple ang emaro puini ro ma se atuk niya khanukat Beit Hamikdash ti theina khopin an din to ti khania adon zana hianin an atuk naktuk hianin an hongdona mo khanukan an siam dona khanukat habai tan siam dona adon zana khan
Jerusalem Khakhamim in hor khom hut hut to ni nak tu ka temple kan sa thale to don ma she poron kal to do ru khat yang zong kha achan chu na chida kan soi tel wa tu chan soi hun pon min dei to wa Juda te rilruwa temple poimo ze atel lo om thei lo je chu a hun lai khan it ve tanga tirang chon temple kha kan dam chungin pu cheta se kan thi ve du hial mai thin chu tiang khop chuan mitin te khan anin zom vek mai ni chuta chuan temple pathumna ngaihdan chin hi omma khati kha temple pathumna tuna Julian-a temple pathumna dina hian adin zo to lo thei mai tur ani le asak tan tir na lai ngaihdan inan lohna ne ngaihdan pakhat zo kha trompuin tiang karon tianga an sa zo vek to ani an lu mai dona ma se azana khan Jerusalem om khom hul to tu ma mu hil phal ponom to lo a chan chu tu ka thil lo thleng tur ho khatiang khanin phur em khan Juda te kha an lam hul to mai ni ma se khati da zana khanen Juda te na Jerusalem ina alam mel shriat ngai lo lir hinga ron thleng ta thut mai ni mani loka Mizoram khochak lam panga te lirang hing wa lirang mo Mizoram in sianga Mizoram te chu lei dur mun ani lei mun lei chete mun ani khatila lirang hing khan enge beng engting ate beng chengri ya chu kan ti chone asoi tu te kha enge YouTube da han lo chone arab khalo tukka muthil thelo kan thawa man mitam ta khai khata chang khan mu hil thei to lo rang ti ten ni ta ni Mizoram lei dur muna po khatiang a lir hing atena sulam richterante palilek pon la khatianga riro pu siam thei chang ha ja Jerusalem ma lung hey kan nung lung tiat mo metar som pathumal lian khatiang a el koi som re prop thei chonin ang karin dame me chon sulam richter pasari pariat velai ni karinga khatiang anga ri in siam tur khan nei to ari grindon tur ja chu baka Jerusalem te lei dur ani lowa lung pui mun ani lung anoi ason lung plate lian lut tuk me oma achunga in sakra nang po lung veka sakanita khatiang an in el ritur vel ari kha rap thak don tur ja chu chuta chuanin temple te kha asoi chimle taveka he mi hmuna hen min harata kotel te kotel nuai pu ka kal te chuanin mu tel theinge yanga lungke vengvung angai nga akedan anga la om chim chesi lowa akedan anga la omani song te so hemizan temple pathumna an din don zana lir hing ina asoi ke ni tin temple chung an sak zo vek to hmuna tangkang kang mai na salut tuk tak mai kharon chuk bokani aron chuka ti khanin an thil sak fel cha zong kharon kang cheveka tin a hmun sir atwa lai vela Mikdash Peter anilo Greek ho pathian biang na chrang ho atero te ten satel venia an satel veka te om tel venia khati hun lai khan khang ho te po kha kang tel veka ni chuta chun etla point til magdo chu mitam takina hemi hmun khove hemi hmun ngai kha englo tu te hian soida chrai nang lawa Juda te nan thidang kham zana lir hing le temple kang ta mai lir hing khami an soidang khai nang lawa Christian ten khati hun lai Christian ten an khirdan len hmudani nang lawa rom sipai ten an khirdan len hmudani nang lo bokani tiang kan soyanga kun din dei don lo min kha pon min thalo Juda te nan hmudan chon hi pathianina arem tilo ni temple achan chu che kan sei anga tang khan kan thathiam ve theimeng temple pathumna dinani chuan mashia katan Julian-a sakhan de ngai dona chu bang chon thil thiang awani ti khanin Juda te chon khalir hing kha thadin an pom mei chu wangin shria reng tlak pon ni cheilo hitin tuma pon an thazui vaklo khami ro antinan Juda te history thil thang chang po chong hei ni te kut ni te kan nei chin khata pon kan tel ve lo ni ase history zirna tang chuan khateng kha zir chu tur ang chamsngai nom tak tak tamani Christian te da antum an ril an thir ve dana chuan vana tagin khati hun zana khan khwa anim de uruya chuma ron langa chuma khan cross lian to vana hian oma tang chuan mei al
aron vana train me alaron sura Khakhan Temple khan in kholut zoi ti chon temple kha atikang chevek ta e ti khan an soyani ma se chu an ma ni du dan dan real routine zone a chan chu temple sakle lo khan du ne chon a chan chu temple an sakle chon ani suwa zol le kha dik don si lo wa chu wang chuan khami mang tang kai khan til theng temple ron kang le tamai mang tang kai khan vana cross chu mangina ti te vana train me alaron in liau tha ti te khatiang kha an soi bel ta ni tin rom si pai te na amuna duty te khatianga soi be dan zone lir chu hinga lom tin tempula eng chip tur oil te po khakhanin Christian ho khatiang khanin Christian ho te pon ve vek thowa chan chu khami hun lo mang tang kai khanin Christian ho khanin an mi alan vom kai ni khatiang oil bua te khanan ti ni rom si pai amunam te kha amuna duty te nan danan sai dan ni ta chu rom historian te na an hun laia rom historian te na an zia dan ni chu ta chuan a thenin khating me puina sa chu temple noya sonin puk ro pui tak tak a omani chung puk chu bungro dana te tui dana te tin tui chekong te chang chang omani chu posong kan kal to hlom khang ho atang te in soi lir king chona soi vak vaka a soi atang khan gas khatiang hun chung atang gas ron chu kha khanin kang be tin sa nyang ti te kha ngaihdan omani chung vel chu ni ta temple pathum na chu din lo khan khati khan lir hing in soi cheta chu mi nuwa chuan tu man din tum na le din kha om le to ro ni chu chuan hung berani heti lai karon zia te la hi chu temple kotel tro te ni long kal fo thina nga hei kotel sir kotel in hoi thawang ta in ding lampang in mu chuan in chui phei zelanga a sir bang top thleng dona son hei heti lai thil sen chungami ang hin hunga hi an hun laia le ani har ha bai temple akal pheina le omna ni ta chu a chim to ta heti lai anoya hei ein kok tha point sena in zeka hian alung in khoilai mun tak get in the turin tiang karon tia hetai sira tang pakhat pani pathum a sir khampei jong en lung paruk na tang khian in chuk thalenga lung palina in sia thanga apanga na chia kha korte ang deu tia om phei riak nuai a chi son so ta son hei hi ein zia kani khadle hei hi hetilaya in zia ka hi lunga in kerania tun thleng pona la mu theya chu ishaya bu bung som rukpa rukna chang som palina mi ang khan ma se apasu khitlem ainang lo de shata uritem vesas livkhem ve atsmotam kedeshet in zekani chu enge om zekani chon in mu ang hian in thilung te chu a limenga in ru te chu deshe phairuang nim ron sing do le dup ang thin me in ru te chu ron chale ron sing thar leang ti ani hi tu ziang he niang ti hi an chui thina mithiam ten an chui fo thina ni rin thua chuan khati hun lai khanin ti tu san tempula nem chim lai ver khanin avur tir vek thina ni avur tir vek ani Juda ten sul nu an churon chui le lawmna tur han avur phui tir veka ti chuan an han lai le kha tuna kotel nuai thleng thlengar lai thei so ni lo tuna kotel so kotel akal to chuan in thia kotel ka ti chuan trana bang rul zone a son chui phei ta dan taila ti chuan kan chui phei chuan hetilaya mi ang vel hetilaya in khamphei riak ang vel khu kan mu thei don ni chu ti ni chuan khumi nachina lung hemi appoint san bi ka in zia khu leirual vela om don ani an hun lai ngai to chuan leirual vela om don ani chu tia leirual vela om chuan khatilai temple pathumna sak satu te zinga mi temple pathumna hanti ta bong mera temple pathumna sak tum tu te zinga mi engemo hlimfal zual khanin amman ronai chunte khanin alo kervel ni ngei turani antia khong ai thak om viawani an
mo chu tin ngaihdan chi khata om le a ma se chu ka oilo ang renga chan chu khati hun na khan chu ti level so muslim le christian than mual ani chu ta an than mual a chuanin an lung a than lung kerna man rual tel ta so ti lai sona le ruma chu wang chuan than lung ker tu pa pakhatina tu na han ka soi ta ka chu oi thina din hun te po om le ti thawa chan chu khata an than lung cher tu kha juda pon an mang mai the juda lung cher mi lo ni mai the kha khanin an du dan an ron order an lo cher sak pon mai the kha lung cher tu pa khan Beit Hamikdash temple tu che to kha ngai viau khanin alung cherna than lung cherna mang khanin he ko tel bang a hianin he changa hi alo kirkai ve aniang ti te phorin dan a omani supo churin thei dan ani ta a eng po ni se tu na chon hei kan hun no top don ta a karon soitum taka chu temple sakna temple chiana ani ta temple chiana chu sinat khinam wang unaw in huana po kha mitam ta chon kan zot fo thin me thema se mashiak lalram kan du wanga ni mashiak kan du wanga tanga ron in ir chu kan ni chuta chuan mashiak dik kan nei theina turte chuta mashruai turatan chuan le temple kan nei theina turatan te giula chan damna ni lo thlen tur chuan kanin hmangai ton anga chu kanin hmangai ton tura tana poimo ber chu mitin rabbi akivat zirti rang deuh khamo gentle pan hena lo hrilang deuh khan nangma in hmangai angin ichiante mizo ho yan ichenom ten ngot lo chenom te chokan hmangai chu ni dang dang hmangai thei lo wa ka thalo ve a hafta la ra kha kamo khatine le re a kha kan ti chuan kan chiante ni kan chiante kan ti chuan kan sangoi zong pui kan chiante chau ni lo kan melset kan mishing pui chu mina omzia chu juda zong te hi unaw chiante ve kan chu kan in hmangai to na kanin hmangai ton na tur chuan kain hmangai te ka hmangai che ka vati kherangai lo ma se an chian na tur kan ti lo an chian na tur thil kan du sak pui lo na kha khatyang kham bul kan tran phot chuanin he ahavat khinam kan nga mashiak kan nga kan ko thak theina turian ai kan bul kan tran thei don e chu wang chuan kan nga Beit Hamikdash hashli shi chu kan damlai ni nge hianin kan ton ve thei ngei tur hian lalpan min puise juda zong te tang rualin sakle thei ngei kan tum vek don nia chom moi tu na taka rei vak lawa hianin chom chu lo ral dona masai kan thil kan ti wang point chu kan ngei ziom khop mai pui chha kan hena kan plan kirle to sidur sigur nga khatu zong te in chunga lom thu karon soya tisabe aftun kum chu thada kai ngai ka be saya tin rafte na an sigur le sigur tu te na soyang khanin na kuma chonin heti ti ngai to longa Beit Hamikdash kan cheng to nga engpo ni se pathian in remati chonin heti ang sigur zuma kan ti ho te hi ti chunzom le sar kan tu manga chutiang tur chonin sigur pe to ho te po khalawin zir le tang ula mi puitan peng tlai thei ber turin han han le ula chutiang bokin mi pui ho te po sigur ngai thatu kan lo ni hianin sigur tu te kan ti chaka tora hi kan choi moi thar le a tora hlutna na kan ron phau chok le thara chuwang chuanin angai thatu te mo asur petu te mo bo sai tu te zong kan chan vo hi ai nang veka kan poimo dan hi kan vai ai nang veka ni chomkal vek ule to sinat kinam hi chanom lowa in huat na kan tizia pong pu in huat na ti to mai ngo karon changlo khami chung chang kha sinat khinam pong chan chu om thina lo chana om wangin lo mi in huat ni kati pong pu in huat na ti mai tian so yang kan che thema turin mizo tongin omzene lowa in huat na kan ti pot thina ma se hemi hi omzene lowa in huat na ne lowa in huat don chon omzia ne ngai in huat tur po son tra thei lo in huat tur po zon tra thei ta fanin na china so yang kham mashiak an kavana chu thani mai thei kavana kan cha an thil tuma chu thil tha mashiak an du wang an mai thei ma se khata tang kan in huat na ron in ru chok thei thani speaker lian kha da about ki ma mo ai non to lo
cái speaker it thôi mà speaker it alo man it's cái speaker này cái trong alo man tên này ha tiếng kan soi lo kang khinam kan ti chuan thil kan lei do na hei ka zuar nang chu ifele me khinamin ka peng sa ka ti chuan acting kan ti man del tel lo in ka peng sa ti na ni chu tiang che chuan in huan na khinam sinat khinam kan ti apo chu lawmna tel tur om si lo in huan na ni antilan kai ka huwa mi pakhat chu ka huwa a chunga chhedewin ka ti se kha ka thil ti khan ka tam lawmna om mai thei din mun tha min vor kai mai thei poisa min don tir mai thei ma se juda te na sinat khinam he chungchang kan ti chu juda te kha a khoi pola mo zok po kha chak zok po nei se tu ma khan lawmna tel turan nei chung lo ni kha tak kha ni a khinam ni na lai chu